खुलुमबाय रायजोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिबाय लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय गोबांथार खोथा गैया भिडिअ लाबोयैया गोबावसैमोन बेनिखायनो गोसो जाबाय मोनसे फिसा भिडिअ बानायसै होननानै आरो एसे नै दा साननैसो आं न'आव दङ मा खालामनो किटचेनावनो एसे माबा माबि खालामदों आं न'आव थायोब्ला माने एसे गाव गावनो एसे संनाय खावनाय खालामनानै जानो लुबैयो दा बे हिसाबै किटचेनाव एसे खामानि मावबाय थादों आङो आरो बेयावनो माखासे खोथाफोरखौ गोसोखांदों जे दाखालि साननैसो सिगां माखासे खौरांफोर ओंखारदोंमोन जे जोंना फेरेंगा सार जाय मोननैबो समस्तियाव थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जेनबाय बिथाङा माने जोंनि मानगोनां आथिखालनि बिटिसिनि चिफ आरो बिटिसिखौ जोनोम होग्रा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बायदिसिना बिराद गाज्रि रावजों सोंखारिदों मूर्ख थुर्ख माबा माबि बेफोरबायदि बुंदों आं बेखौ खोनानानै एबा ससियेल मिडियायाव नुनानै जोबोद दुखु मोनदों आरो नाथाय आं अब्लाबो सिरि दंमोन दा माने गोजोननाय बायदि मोनथाराखै आं बेफोर खोथाखौ खोनासंनानै जाय बिथाङानाखि बिटिसिखौ जोनोम होदोंमोन आरो जाय बिटिसियाव फेरेंगा बसुमतारी मोन बायदिया देरहानानै इएम जाबोबाय आरो बिथाङा आरोबाव बेबायदि पावारखौ मोननै बिटिसि इलेक्सनाव मोननै समस्तियाव जुजिबायदोंमोन लासिं सिंनो नाथाय बिथाङा मोननैयावबो जेनलांबाय दा बेबायदि मानसिया मा नैबे पलिटिकेल ग्राउन्डखौ माने ओरैबायदि सानदों जे पार्सनेल ग्रास पार्सनेल माने नांलायनाय सोंखारिलायनाय बेबायदियाव बाहायनायखौ आङो बिथांखौ नुनो मोनदों आरो बिथाङा माने आं एसे मिथिदों सिगाङाव बिथाङा बे बेंटल कलेजाव जिहेतु साबजेक्ट टिचार ना माबामोन खिन्थु बिथाङा गावखौ प्रफेसार होननानै लायो आंनि मिथिनायाव बिथाङा माबा साबजेक्ट टिचार ना एसिस्टेन्ट प्रफेसार माबा मोनसे बिदिमोन आरोखि आं बारा मोजां मिथियाखै खिन्थु एसेखौ आं बेबायदि होननानै मिथिदों दा बिथांनि साख्रिया रेगुलार जायैयाव बिथाङा हाग्रामा महिलारि सारखौ दुखु मोननानै थादों बियो बिथांनि पार्सनेल ग्रास पार्सनेल माने दाय जालायनाय आरो दा बे जिनिसखौ बिथाङा राजखान्थिखौ लानानै माने बाहायबाय थानाय बायदि आं मोनदों आरो जाय हक आंनि साननाया नङाबो जानो हागौ खिन्थु आङो बिथांनि जिहेतु बुंनाय राव सोदोबफोर बेफोरखौ नायनानै आं बेबायदि मोनदों आरो दा बेबायदि बिथाङा ससियेल मिडिया निउस मिडियाफ्राव बुंनानै लाबाय दा बेखौ नुनानै सासे मानसि दंलाय अपेन चेलेन्ज खालामदों बिथाङा मा बुंदों आं बेखौसो नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों बिथाङा बेबायदि बुंजानानै दा माबायदि मोनखो आं बेखौसो सानबाय थादों आरो आं मोनसे खोथाखौ सानदोंमोन बिथाङा माने बै समावबो खुगायाथ' बेसेन गैखाया नालाय बिथांनिया बै समावबो मा बुंदोंमोन माबा बिपिएफ सरकार फैयोब्ला हाग्रामानि गारियाव बारसोमनानै थैनो मानो बेबायदि लिडारनि बाथ्राखौ खुगानि रावखौ जों बोरै खोनासंनो आरो बिसोरबायदिनि दैदेननायजों जों बोरै सोलिनो ओरैबायदि माने जाथावथारै खोथा बुंग्रा थगायसुला थाव थेलेफा मानसिनि खोथाजों बोरै सोलिनो जों रायजो राजाफ्रा दा बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा सिनाय लिडारफोरखौ सोर माबायदि आङो इउपिपिएल बिपिएफनि होननानै बुङाखै इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा जिखुनु पार्टिनि लिडारफोरखौ सिनाय मोजाङै सिनाय आरो मोजाङै सिनायनानै गोसोआव लाखा जे सोरबायदि मानसिया रायजो राजानि खामानि मावगोन बेखौ मोजां सिनायनानै लाखा बिदिब्ला नायनि बै सासे मानसिया मा बुंदों बिथांनि नामानो जाहैबाय पृथ्वी राज नारायण देब मेस जाय बिथाङा दा फेरेंगा बसुमतारीखौ ओपेन चेलेन्ज खालामदों एसे এই 2 নম্বরী এনডিএফবি ফেরেঙ্গা উরফে রঞ্জিত বসুমতাৰী কৰপৰা সাহস পালে বিটিসিৰ মাননীয় চিফ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক যোধা মূৰ্খ ক'ব কাৰণে বিআৰ ফেৰেঙ্গা ডাঙৰীয়াই নিজকে লেবেল মাৰি থাকে যে বিআৰ ফেৰেঙ্গাই বেংটল কলেজৰ প্ৰফেচাৰ আছিল আচ্ছা কেনেকৈ প্ৰফেচাৰ আছিল মোক কওকচোন বিআৰ ফেৰেঙ্গা উৰফে ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই যোনে বেলেগক মূৰ্খ বুলি কয় তেওঁ নিজে যোধা মূৰ্খ যাৰ কাৰণে তেওঁ এমএত নমছ মাৰ্ক পোৱা নাছিল তেওঁৰ যদি দম আছে তেওঁৰ এমএৰ মাৰ্কশ্বিটখন ৰাইজক দেখুৱাই দিয়ক যে তেওঁ এমএত নমছ মাৰ্ক পাইছিল মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী নমছ মাৰ্ক তেওঁ কোৱালিফাই কৰিছিল নেট পাছ কৰিছিল স্লেট পাছ কৰিছিল সৰ্বমুঠ 40টা সমষ্টিৰ 28টা সমষ্টিত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত বিপিএফ দলে সাৰ্বঙ্গীনভাৱে এবছলিউট মেজৰিটি লাভ কৰিছে আৰু বিআৰ ফেৰেঙ্গা ডাঙৰীয়া আপুনি কি আপোনাৰ কথাটো ক'লেতো লাজে লাগে আপুনি দেখোন দুটা সমষ্টিতে হাৰি থাকিলে ফৰেষ্ট অঞ্চলত যদি ভগৱানো থাকে
তেতিয়াহ'লে আপুনি উচ্ছেদ কৰিব আপোনাৰ দৰে কমিউনেল মানুহ নাই মই আপোনাক কৈছোঁ আমি হিন্দুসকলে ভগৱানক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আমাৰ আৰাধ্য হয় শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাম আমাৰ আৰাধ্য সত্য যুগে নাৰায়ণ ত্ৰেতা যুগে ৰাম দাপৰ যুগে শ্ৰীকৃষ্ণ কলি যুগে জগন্নাথ আপুনি আমাৰ ভগৱানক অপমান কৰিবলৈ যেনে যি ধৰণে সাহস কৰিছিলে নহয় বি আৰ ফেৰেংগা ডাঙৰীয়া সেই পাপৰ ফল আজি আপুনি পাইছে যাৰ কাৰণে আজি দুটা সমষ্টিতে আজি আপুনি হাৰি থাকিবলগীয়া হ'ল এই 2025 চনৰ BTCৰ নিৰ্বাচনত আৰু এটা কথা মই অৱশেষত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বি আৰ ফেৰেংগা ডাঙৰীয়া আপুনি বহুতকে জদা মূৰ্খ বুলি কয় হাগ্ৰামা মহিলাৰীক মূৰ্খ বুলি কয় ঠিক আছে ৰাইজে অলৰেডি জানে যে প্ৰতিদিন টাইম বা অসমৰ এটা আগশাৰীৰ ছেটেলাইট চেনেলৰ টক শ্ব'ত বহি মোৰ লগত যেতিয়া যুক্তি তৰ্ক বা ডিবেট কৰিছিলে বি আৰ ফেৰেংগা ডাঙৰীয়াই প্ৰতিদিন টাইমত যেতিয়া মোৰ লগত ডিবেট কৰিছিল বি আৰ ফেৰেংগা ডাঙৰীয়াই কেনেকুৱা যুক্তি তৰ্ক বা ডিবেটত ৰাম ধুলাই খাইছিলে সেই অপমান আৰু আপোনাক মনত পেলাই দিব লাগিব নেকি মোৰ লগত ডিবেট কৰাৰ পিছদিনাই আপুনি টেনশ্যনতে হস্পিটেলত এডমিট হ'ব লগা পৰিস্থিতি হৈছিলে এইবাৰ চেলেঞ্জ দিছোঁ বি আৰ ফেৰেংগা ডাঙৰীয়া এইবাৰ যদি আপুনি BTCৰ যিকোনো ইছ্যুৰ ওপৰত 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ ইছ্যুৰ ওপৰত বা জহে তহে যে আপুনি বকি থাকে এইবিলাক বিষয় লৈ যদি কোনোবা দিন আৰু মিডিয়া টকশ্বত আহি আপোনাৰ লগত তৰ্কত বহু নহয় এবাৰতো আপুনি হস্পিটেল এডমিট হৈছিলে হাই প্ৰেছাৰ উঠি এইবাৰতো আপোনাৰ কি গতি হ'ব আপুনি নিজে ভাবি থাকক আকৌ এবাৰ চেলেঞ্জ দিছোঁ মনত কৰক আপুনি মোৰ লগত নিউজ ডিবেটত বহি কি অৱস্থা হৈছিলে কেনেকৈ ঢুকে ঢুকে পানী খাবলগীয়া হৈছিলে গোটেই অসমৰ ৰাইজে দেখিছে নেক্সট টাইম আৰু অহংকাৰ কৰি কোনোবা মাননীয় এটা হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া কেৱল ব্যক্তি নহয় আজিৰ দিনত এজন সাংবিধানিক এটা পদবীত থকা BTCৰ মাননীয় চিফ হাগ্ৰামা মহিলাৰীক বাদ দিয়ক আকৌ এবাৰ মোৰ লগত ডিবেট কৰক তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত আহক বা মিডিয়াৰ টকশ্বত আহক যোৱাবাৰ যদি ঢুকে ঢুকে পানী খাইছিলে এইবাৰ আপুনি ষ্টুডিঅ' এৰি পলাই যদি যাবলৈ বাধ্য নহয় মোৰ নাম পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ নেক্সট বুলি মই সলনি কৰি দিম